Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka Dukan ki Tiar Kilan Met. Ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kap ni ribon kumbadak kecingpli. Dia kan ka surok ka banang sudat lewan marmon ani sri badan. Mak je nak rekat dengan Basnom. Iba mod karbanga di harga gogo. Mahir bak mawin. Secretary Pak Uji Suting, Uji Makrang, beri chairman joneka blok lomba teman berkiwi bagi eksekutif komiti blok. MLA jong ka North Shillong uba Adelbert nongrum ha ka arpu nyotrik unai leber arhajar arpu wei ula pili pa iba yuko surok yahat kali barashna daga daubilat ka bajrong 100 meter ha ka snong jayaw lum batiman ya ka balamang pisa na ka special urban work program jong snem arhajar khat khandai arhajar arpo ha ka jinglut ka bat saulak arpu khandai hajar tengka ha ka jingpli yagani ka surok leidon langru urang ba snong jong ka snong jayaw lait dom dorbar uba SB Karbangar Sekretari jong kesnong Jaya Lom Batiman uba Hoji Suting bat kuntubru yang chairman jong ke Jaya Lom Batiman Block Committee uba Krang Lingkoi bat kiwai kinong kitkam snong. Sungguh aku yuk menyelom lang ni step wan saki. Kamar kalau majing syahi ko ba problem ikman. Oh ke development kalau sebentar kerja dokam nak bentar jungi. Menong sok snong. Lagadai ko kawa, lagadai ka ganti singking. Ini long basic necessity. Nak ko banta iway pinong song snong. Apan pa ko jikaban baka jik sobrom ni ka snong. Ulay tray ringkat aman peni yaki ki jinokam. Mar hoy banong ka jikwa. Tolong hi ko ba mar tang kabor ko mali anaban pa constituency bro ko ten ringa persang hi hay bor parin. Nak ko banta ki jinokam jo constituency bro ko ya kita ki jinokam. Ti kani kalong kasngi ko ban sa chicken mal. Kerja donar dekat i Krang Bak Snong Secretary Snong Jok Dorbar i Brokowai Jauh Dorbar lai dom Ju i Chairman Secretary Jok Lomba Teman Blok Committee Bagi Eksekutif Committee Member baru Udah donar dekat Blok Light ke Koridor ke Jongpi Tikani kadi ke Skim Maka MLA Skim SUWP Ke Amount Ke Dor kadi Saulak Arpuar Saulak Arpundai Lepun Riu Hajar di nangis scam bah kanir pada isi bentang nak bentang karoi kupa berkiwi du kidang ya caprang ha pun ki bentang joka keleng saudang je konstituensi nomor semakin mau ho development kalau ko bedongkam dai hanga hismen nasmo bah kum ko jak penriu kum ka state inadon na prengalenti stang kinjat panai bangin rakhi san post nam ke 50th anniversary adu bingyo ela ka jong jelah tienrei kalau gajing sokia kat chapangi pai kijing sadin kiba babon kiliang langi pej aka kulit putih langi pej aka roi kapar ka surok lenti singking be tang posor report nong kedok bat ki babon ba ki isu ka bangi dokam khamtam banyada dia kejung long trai kejung long kerat jongi kum ki trai muluk kini ru kilong ki penta ki ba ngadokam ya kejung aiman sia mojong pi ya kejung duai kejung pirat kejung pi kenang bangala ban saki hakmat kasti di brokoi khamtam leman konstituensi of lapen mi yang akan intellectual constituency bangan ya keren bangan ya sa kiwai par kijin dokam nei tang development dari khamtam yeki issue golong kijin dokam jongi kamanta par khamtam ban pen scam ban persengan ya kalawai joki long diet